esinji ndwaye sukulu nazo amaizi mukatanka gatunga amayonjo obumbona ni mu ebindi nabyo mukatoda kutunga mwatandika kutunga masi agasemeye agayonjo ate okulia kurungi atala tukuongeroho kulia bebe okutasisa bwomezi bwawe na lifestyle mbi kutabia buomili bwawe na bintu byensi nibikututwalilijaga ebitasemeye so kokora ebyo endwala kinana hali 10 nozetantara obu nwana koliye ebira endwaye nuwage ndiye kubara kinana akikumi okuboma likusetantara kandi nebindi ebyo kujanjaba nkokuzara nibasobora kuza nindora hano irwaro ya government rumu rikoto agahere center for aviri agahamagomborora 18 ati nuwage ndiyo na beninga bya bali bakali bakubyalira biki tuli na spatale na mulito ya bonde bugyemwe twaba na maspatala gani hele center for aviri ya nyauka na kikyo twaba na health center 3 masipatara ga magomboro 18 hata magomboro agatene health center 3 ni ingite ati magomboro agatari na masipatara arebo yedala lya kasatu nigo gani ngite bundingoma kisuba busaru mabere mbatia ndugutu kagugu ntotoro oh then buganikere amwina buganikere so hapa aho entegeka ya fairo hapa ebene mfairo hanu entegeka egiandabona nini mufairo egibampa yene nibagenda kutuza ngite hele center 2 kujindo hele center 3 tukutandika na kukulia sipatara ya ngite hele center 2 kuikiedala lya kasatu hele center 3 okukuza bundungoma hele center 2 wakajifora hele center 3 bundungoma kwenda kukulia sipatara ka bundingoma nako kukata edara elya kasatu hele center 3 bundingoma upgrade busoru hele center 2 ni kisuba kujifora hele center 3 tukugenda kukulia kasipatara katu ka busoru kali mwegombo lya kisuba nako ukata edala lya hele center 3 okuza bulyambwa hele center 2 umubusaru to hele center 3 tukwenda kukulia kasipatara katu ka bulyambwa akakali mu busaru nako ukata lebo ya hele center 3 yegomboro okombeka hele center 3 zempyaka mabere kuenda kukwera ambali busipatala butali tukukwera buhyaka tukutandika na mabere mbatia ndugutu kagugu ntotoro anda buganikere hamwe na buganikere town council ato mfairo yange bagamba ngo hata itukubaziza ate nambali tukubugire ninde ukombeka nikugenda maiso rwalo lya ntotoro hele center 3 already twamali kutandika kukwele sipatala ya ntotoro kuyigia edala lya hele center ya kasatu kyondo na sipatala ya kyondo ande nyahuka hele center 4 haro wode bakongeraho anyuma na hani nyauka hele center 4 nibu batoda kukweroho aliyo wode bara matoda kukweroho kugibatikani nabwecho nabweki ebyobwomezi
ebyobuumiri ebyokugema bikozere kurungi 100%. dani bili byakutera bikato ebi byakuli kulungi kikumya kikumu. Ekini ebizibu n'okujanjaba. Ati ekirimu na buzibu n'okujanjaba. Ekyo nikireetwa abasawo kwiba emibazi. Ekikireetebejewe ng'okumwaka bugiye abakuli b'omusipatala bakwebaga emibaji. Kandi abaina omubazi ninywa hano. Abaina omubazi gw'okuzibira obusuma. Kandi enu abali n'omubaji w'okumaroho kwiba emibaji ninu bali n'omubaji ugu alama bagambirago. Abokuba nkaba hano nenyo ntulwana hano mu kisaka. Nanga nkabandi hani nanu bwero bunalwanaga mu kisaka nale muwekera. Nabazaire banyu. Nkabandi amwe nababyaye banu nabatata banu. Nyowe nkabandi mukuru. Siye nkabandi muntu mukuru. Nkabandi ozire government z'abajungu. Nkabandi bonoho government z'abajungu esambere. Neza independence. Nesa ntwamaliye kutunga kwerema. Obwami bw'abantu abaroho watu bukaburoho n'omukasumi abo. Bini bya bwebemberi bw'abantu abenjaru abukaba buliyo. Akaroho omuruka kabaroho omuruka omuruka akabaliyo bwerobo abetaga bemeruka abanyoro. Wegomboro akabaroho wegomboro akabaliyo wesaza akabaroho wesaza na yakabaliyo disi akabaroho na disi bwerobo abetaga ba disi nabo bakabaliyo de nabo bakozi ba government veterinary nabakuli ba government bakabaliyo bane bakutambiraga ebisoro aba veterinary medical abo musipatala se kutambira abantu bakabaroho bona bakababaliyo. Nkaba nimbarora nibari enguzi nibebe embazi nkababona nene ni butunu mbali yanguji mbaba mibaji. Ati nyowe kuna nyowe nabazaire banyu sedumbi obuna nabiroliye naleta ekiteeso dumbi siye naleta kiririkano tugenda kukwata government turamagenda kukwata government bete ekizibu kya okulya enguzi baitu ikijebu kya buli bwenguji n'okwiba ebintu bya government n'okweba bintu bya government tukiserera omubazi tukibalire mubaji. Mbazi ki mubaji kiboye bali abami abaroho basigareho orake bani abatwasangiyo bakarobe bembeli abara beti itwe tuongereho abaitu itwe twekomera abaitu itwe bamwananchi baitu itwe nga abantu banansi balimba government orake na twekomerage batu twekomera abaitu bafoke banyampara ahari bali abapakasi ba government orake twekomere na tubebembeli batu ni kwa batu aba bafoke banampara abali abakuli ba government. Ate ikika kitari mu government yona no mu Africa tikirimu kintu ikira kikaba kitari mu government yona na mu Africa muni hona tali ombaliki abaga kiriba ito twakita mungu inywe mukome abantu banyu banyampara tuwe gomborora tuwe muruka betu mukomere ayemerere bintu byanyu supervise your interests twekomerege bantu batu bebembeli batu abakugenda kurorerera kubaba nampara auli mukuli wa government abe womuruka abe wegomboro tube na muntu watu owakukarata yoliso. Twatandikira omukyaro LC1 twatandikira nkungu LC1 ninyo arukoma LC1 buye eyeni akukomaga ba LC1 bana no harukumukoma nani akubakomaga mukukage mubawai ohere center tuka muganyiro ogo taine kasara kamuganyire ndeme okumutaho musango owairo situ ogureke ndube mureke orke muganyire danu gutimba li kumuto musango mwaye komera here center LC3 wegomborora murugara mutora mwaye komera arebo yegomboro LC3 ogo no nimu mukumukoma ogo no anini bonne mukumwe komera LC4 no omukolasi wa parliament LC4
Oguniye member wa parliament. Omukurasi. Oguniye omukurati wanu mukwenda wanu mu parliament. Ninyo mukumukoma. Ninu mukumwekomera genu bone de. Twabongeraho omukazi wa district. Twabongeroho mukurati de owarevo ya district owobukali. Twayongeraho LC5 a district. Twabongeroho chairman LC5 a district. Harona ba councillors. Twatoho na ba councillor bakukoraga na bwa district. Abo bona na bantu banyu. Ababona bantu bano mukubekomeraga. So embazi bakwiba nibagibira Kongo ninga nibagibira hano. Ati mibajigi mukugamba muti bakwebagege. Bakugibiraga Kongo nandiki bakugibiraga hani na numbale muri na bebembeli bona mbale bale. Embazi kubana nibagibira hano mulimo gwanyu nabanta mwakomere nyo mwakuzire mbanyegera nyo nimbakwata. Bakwebaga emibaji yanu munaliyo na bebembeli wa mwakomi banaliyo kandi kuni mubalegiye tukubakwata. Na bwecho na bweki maybe I say this in English. Therefore, you people, na bweki enwe bantu, you need to take politics seriously. Tulina kutwala ebyabulemi bya pokopoko tubitwale nga kintu kyamani muno. Because now you are mixing tribes, religion now, but this is the source of the suffering. Nangani tukutaka mubini manya byanganda manya bya madini manya bya gravity ya kwebaga nicha kyonka tunalikiye kintu ekikureka ntubona bona kininko kikutubona buni ekimukwete kugambekera ekyokuba emibaji twakitere mu constitution obusobozi inywe okwekomera banyampara banyu abararorera ebintu byanyu tutaratere muntu orundo Uganda rwawe urundo mbwisi urundo mukonje bimukusiba mwebyo abakonjo ababwisi tukantugamba serura arasobora kwemerera ibintu byanyu bireke kusisikara nicyo twabintu bagandira tukata mu constitution mukiragiro kikuru kyehanga mwekomerage bebembeli abakurorera bintu byanu bya government titwataye mukiragiro ngutu okomera Uganda rwawe okome wedini yawe okome botusi yawe ba kiragiro kikugamba okome mwebembeli ogwa kugundura liso abentu ebikukugasera. That was why. That was the reason. Egini kabeli ntekereza ni kabeli nsonga itwakitereyo tukabata kuserura bareme bokurema abo kabareme baroho wegombora aroho wisaza aroho abo bareme baroho titwabaraga bareme bokurema ngo bareme bantu konka ba nanga bagomboro bakabaliyo bemeruka baliyo bamasaja baliyo kyonka twabaraga muntu ogwa kugunura liso abentu by'abantu nabweki mukaguze abantu banyu abumwakomere mubuliye bantu bano abamwakomi embazi yitu nibagiba batanumba mukoraki mibaji yatu bakugibaga mu masepatara enuwa abantu akomiye mukubaga muri ha mbakaguzi obunanjende mubu mutubuli kutandikira nkungu kuikia a parliament bakwibaga mibaji yanu turi ha so nabweki aho numurora nkaba hemundu yokutera umusuma ati mubone ngo kusiye nabahaye mundu yokurasi omusuma betu mukumanya kugitera baitu timumani kugibasura numurinda nyo warugahara mukurinda siyo gundu yaseriye mukujya kugamba niwe mbaze inyo mbakwate kani ninyo murehe nabo mukurinda siyo gundu yaseriye mutandike kungambira bane bakwebaga mibaji yatu bane bakutwebaga ekire kimu tabakwata mbikinu abali nabo hayi so ekizibu hano okozesa obusobozi obutwina tukyayega tukamanyire kubukozesa nabweki ekijibu ekituli nakiyo ekitunane nakiyo titukegiye kukoresiya busoboli butoki obutole nabwo nibutwanega mpora mwega hati mukoma abantu maga ogo
that one is serious. He will supervise our interests. Mweye kukolesya butoki obumuli nabwo mukoma bebemberi aba obubonoti one akusobora kwemerera kugunula liso kurorera bintu byatu bya government. But if you elect people because they are your relatives, because they are this, then that's how you get this problem. Baitu nuwakomye muntu ngunangone ni Ruganda rwanje oni nimana wesenga oni manyani wale watatakuru araniyo bijebo byokutandikiraga nanga tokukuba kumutoliso ambali bintu byokugenda kitokete. So it's good you have brought this one up and I have explained to you. Nkirungi kini mwakiyeyo kandi nagubiku basoborora kiyo. So itafari ya kabiri nenkurakurana NRM literangi ya Uganda nenkurakurana ngukutujibarizeho hene bizibu ebirimu konka ntumanya ebizibu ebintu biruganka hanka kino kitubintu bazaho. So etafari ya kabiri ngukoroyo nenkurakurana tumaniye bizibu birimu ngokumwaka bugiye kyonka ngokutoka kisoboroye na kyode mubaji wake oguriyo ntwabaye ntukoreramu. Etafari ya kasatu ne akaraho okubuzabuza abantu mu myaka yenkaga akabaliyo kubulabulanganiya bantu mu myaka ya mbere yenkaga egera okosangana bagamba development basamba tudema gamba tubulabulanganiya nkurakurana bete nkurakurana kugenda nka Fort Portal ugenda Mbarara eje ngutu bakabagitera chorus umwaka 2013 bakagitera chorus baitu nuwagendiye mu byankurakurana nanugendo tandikirenga Fort Portal orore rugudo rugiye Fort Portal kugenda Mbarara rugudo bakarota mu chorus ambere mu myaka ya nkaga nesatu mwaka gwenkaga nesatu baitu na hatu kugenda irizono sanga abanaku bari hayino rugudoro baitu no bugendo salira yenende okusanganaga omuntu wali arugudo ni rwa chorus rurabane nenumba ye ale munaku chobu enkurakurana eriyo baitu no bunaku na oburo baitu na bunaku bwatigara bunaliode ataho noto abasomesi tukabagamba mwahure atara niyo twatandikiye kubasomeseria mutohombaganija mutandike kutombaganija hagati ya enkurakurana nobuguda nkurakurana nobuguda tebesusane ba nosobora kuba hehe nenkurakurana bitwo kusigara mbunaku tikine makuru osobora kubore hayi na nkurakurana ebonekiye kyonkandi watiga yore munaku tikiri na makuru ba kandi osobora kuba orahara na nkurakurana ya haiguru beitu oine byobuguda osa kubore de hayi na byankurakurana kyonka ori na byobuguda kandi yo abantu bujyo ningoza kubasima echo mukachoreke ira kandi nwe bantu babundi bugyo kubara kubasima nange kinwe mukakyoreka mbere mweterere mu ngaro bawe nkeja hano ntegezo kagoro maka cyenda na musanyo ariyo bwero bunasiyane nkosuka ukagure maka we cyenda na musanyo ADF bu yabarumba bwero bu bahekra ba ADF batulumbanira uruguto rukaru ruitaka rugudo rukaru ruetaka rubihi yekimwi rugendie Fort Portal nduraba mu rusozi ntukwa melegi mu miena mu makonegi ati nagenda nahika hansaro nyahuka nagenda nahika haino mutano enyauka nasanga abantu nibiruka basubire mibugu nasanga nabantu bali mukurigita bali mbu bali gitabulemo bahekiye megugu yabo bite mugu basubire yona ni foam mattress is a betunkagwa ni swekie okunaka bonaga hekiye muguguwe nasanga n'abantu bahekiye mifalisi ya sponge mifalisi yebinyama mifalisi ya sponge aliyo bahekiye we
abandi niberuka nebiwempe nebinanka abandi boine bifaraso banjimbo balali labyaraga banjimbo balali binanka na bigugu bani bahekimi falisi ya sponge nkarora mukega kala ebyo buguda nkabona nti niwe kwesi mukega bwangu ebyo buguda kuna tahiro makansanga nibarima koko nibarima umwani nibarima palm oil obunage ndiye kwika abantu nkasanga nabantu balimye koko balimye mwani balimye mbaye sikuru mafuta nambani kambariko omo unaroze unezira hano dane mureke mbore ko mwe obunasi ya no gunabona Nisie Katuro Bernard wikazi wa Kanyantoa village Paris yanje ni Nyaungu ward Gomboro Uganyikere town council district ya Bondebogio ndi murimi nkatandika kulima ekoko ninari muto musiregune ni eka 12 nkatandika na kuhera eka 5 natura nagwongera nakabone mugaso gwa ekoko ngwakana nongera musiregune nkagulima mu mirumo 3 Dumbi gwatandika kumpeseri nkatandikira akoko nkenke yage nanena kura ateni ndi mu mwaka nkutayaga season ya mwaka ni meri season yone nili mu meri ya 5 meri musanju ni off season kubaga no ya munkenke okwezi ninoga tani 3 atisawe ne koko eri kumitwa rubiri kitundu oye milioni 75 ozio busifuna uzikozesa deni beite kukarageri maximum ali obukugulira kamutwalo 10 ekichweka koko sinka gitanka kuyigulira ya silingi 12 no busana esko na etandika ateni ndio bukuparative siasie nkutulukiriaga koko yanje mu cooperative ya Bukwe cooperative ateni ndi saving yeyo utandika kuri kwe 11 kwikianende ndi tinka guri kokwe nde mukutekereza kwiguria mukuni kuri kwa katana niko nitunge sentence kusura kumbesio koko niya mugaso usekera birungi bisenge bone mwane bundu bugyo niye mu bintu bikani mperere setimisomi baitu abana banje eni ninakaitia diguri 5 abwako nguria munkweye egene megas nkweye mperere bana banje bakusomera amasukuru gembagani abwako atenindi nguria nibatikanie project zisianze nga kugura bebanja binongeyo eke 12 ebirugiye mukoko nicho cyare kanazimba nakwera manumba naerera abana kuruga mukoko sentence ninaba kori 20 banje bakoraga mukuno wakoko banje bakoraga mu misiri banje bakunkoreraga munanka mu famu yanje yo yem nangani na project sikwike 3 mba bidipa ne bisorosoro bikebe ndio nabi so government nkubasasuraga muburi kweri nkubaba buri mutwe gwa muntu mitwaro 25 kusikikiraga amere mwege muntu akwete kukora nchon kuterera bana Uganda abana bundi bugyo twege kukolesya kusemeye sense atusitule nasyo kunga mukoko ane bundi bugyo tubere no mugaso atumuhuriro kusomesa kwa umwami ogo mwagwa
okusomesya ko munyoro Kachuro Bernard mumumani musasa wa Mirambeki Orubuisi wange turukungonyera ekibalo tinchitungire kurungi omwaka Rubuisi rwanje runalubulie mutina atungie kibalo kusemeye tungire kurungi za kutunga mwaka gwono tabaliriye tatungie mu nsinga sa kutunga mwaka gwono gabalin sanju ne tano tanazigeta kurungi, but you can add it up yourselves. Baitu musobora kuterania agambia ati buli kweli akuyaga mu tani esatu atunga mu milioni 75 mukweli uko kikumanisha mu mwaka gwona akutunga shilingi singa. Oh, it is 1 month. 1 month 75 million. 75 million, yes. That's almost a million runana, almost a billion. Almost nwasitera ni yesyo na sikubala kuikanga milioni nga 10. Hati norora ugo mseja muguda. Ati nwabone musasa ogo Kachuro ni musasa muguda. Kandi akatandikira ni ngutene yakora setakarigire foto kukikana. Kandi akatandika kukora kuli makoko na rugude rwakora surundi bataka rukweye kuruga foto na masanyarazi gataka izire na masanyarazi gataka siku kidabonde bugyo uwe ubuguda bukaburuho nubakubere nkora kabe taka izire. So ebyo buguda bekababiliyo ningubera ebyenkurakurana mbyabaga bitakasi ejo niyo njiri twasomese abantu myaka yenkaga. Atigi niyo njiri yatu egitwachuye mu kusomesya abantu mu myaka yenkaga kuriya umurukora ruente ito abandize bakakwata okusomesa kwetu benji bakakwata okusomesa kwetu etwe eliramba itukuru mukikura ekibakulisirya mwente ekyomiye niyo tutwatandiki kusomesya okura kamboreke omu harubo oreke omwe mwarebo Muzina n'ibyo matongo obangoma ngo twero wetakases nta mu gwanje ndi murisa ntemu ya kureba nuko tanze tatana bito bya taruba habadana murisa zakanya nabamataka nazo abana bihereze naturo kabanza munyakwe aiza na rahuma tamungu kuzahanyiranye natunga atuzugo z'umusunnete. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Atugo mseja tasomere atugo musaso mubono guwente tasomi bambi ba munyekyaro muna kyaro baitu akahurura injili baitu akagua injili yatu egetwagendi kutebeje wabo atulu murona mseja muguda atungo kumubone musasa muguda na kamarita magana mwenda budizoba akukamama mata ayamulita ruenda buli kilo be yamata ko hansi be yamata elhansi obubei ya mata enaliansi akamata ni mengi kama matakakaniye baitu natunga milioni 4 mu kwezi baitu atunga milioni 21 buli kweli umwaka milioni 25 mu mwaka gumwe atunga milioni 25 atorora ayombekere jinungi roho sola ngokukabone akakwera numba yesemeye atona masanyarazi gasola yasomesa abantu kuri umusana na gambo ry'umuntu
asomesya n'abaana n'ogumabone n'avugala lujongo ne mwana we betkanda alhara na korasi baitu niwagendiyewe asera n'omununa rugulira bakorasi bambi armayiro nsanju okuruga korasi hevi kurugewe kwika rugulira bakorasi sikie mayiro nsanju nsanju so ate ngiri tukale tukambira abantu tusakagire mu government atigi niyo enjiri yatu egitwatandikiye kugambira abantu tutakasiye na government twagire mu government enjiri twagitebeza abantu bona atubu twasiye mu government twachwa mu njiri kugitebeza buli muntu weno wali mu Uganda Mukaruru ka cyane na mukaga tukaha abantu amagezi ukoza abamataka amatoyi tokoza hikina mu mwaka we twasiye mwaka we cyane na mukaga twataka kusomesya abantu owali na etakaleke kukolesi etakele kutandikiranga owali na ekena twagamba to hike mote mu mwani twagamba ekemwi ohere mu mwani ya kabiri ote mu ebijuma eka ya kabiri ohere mu biguma eka ya kasatu ote mu ebinyasi byente zo kulya zo mchujo eka ya kasatu ohere mu bisingo byo kulisiyente eka ya kano tekemwe byo kulya byeka eka ya kana ohere mu byo kulya byeka binganga bitakuli na benje ezigati otekeyo enkoko za mahuli n'empunu ekanu mangege mu bibambasi oteyo nkoko sya mahuli kora borhene enju ekaya weni yabaye kibanja kyao kile hae na behamba ohere yo orime yo kidipa ote munsu isyao ati tuongeremu koko na tujongeremu ati mukusomesi yoku na koko na yotu agetaye mude nitongeramu na palm oil abamo palm oil tongeyemu na kusomesya abantu kulima mba abantu kubasomesa okukora enda n'ensaho n'okozesa ekibalo obuntu somesya abantu kukolera etundu na nsawu otaye mu kibalo ati aba bana babundu bujyo baka batandikire ira nadhani bakasomera harukongo basomere kikwisa na eno babundu bugyo mukakibona bwangu mwakiega bwangu kandi kikwisa na mukakikoperoho banakyamba bekongo betabandi buli okusomesa kuhyaka haribo baituba na munji mu bikaro benje gebirige tukatwa mukutandika kusomesya buhyaka ntotandikira azilo aronko musigaza ale kamulikature byakozere aliyo musasa wa mubasogege kamuli urese kore byakoli Mzee Sangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge municipality district. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kameme County Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. There's a foot ya 5 ku 10 editaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekimula eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5 president ya idea atulungamya yakoba tubana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujye mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda MBD okulunda enkoko byonna yabyogera nze napikinga mu kyo okulunda enkoko natandika farm mu 2007 n'enkoko 5 sawa dino wendogerera ku farm kuno kize mabega ntambwire
President yada yanchalira mu 2010 nga nine ko konkumita yasanuka ino. Sawa dino tutambulire tulina ko ntwale kunamala tufulumya amaji etwe 200 buli lunaku. Etwe 200 diva mu milioni 2 buli lunaku. Omwezi diva milioni 6. Omwaka tuba tuli mu bilioni ze mukaga n'ekitundu etwatulaki so omusigazi ogwo ati mutabano ogwo nkagendayo 2007 nkagende wabo kamuli nasanga nabagonza kuitangana nkasanga mbabara kuitangana Okuronda Akaruuru ka LC5 mbalwanira buloro bwakuba chairman LC5 akarumo ninketa karumo nyo kalimo mbalwanira kalimo kakuba chairman LC5 tubagonza kuitangana mbabara kuitangana nabagambira nkubagambira hati nabagambira ngokundi akubagambira enende mwene tumusobora kuba LC5 nubona temulasobola kuba chairman LC5 mukore ebindi bitwikara ntubagambira banje mukore bingi bitukukaraga ntubagambira ato umwana ya wi hamwe amahuri genguko atugo mwana obutwamusobora ebyo eyakomamu ebyo kutunga enkoko sya mahuri biri musanju 20 we hamwe kimu kyonka mubiri musanju aya mukimu ikyonka amahuri genkoko mahuri enkoko sya mahuri ati naturucha trace 200 burunako buli kilo akutwesiyaga tray 200 sya mahuri buli kilo burunako na tahia milioni 20 buli kilo ekyakakei akutungaga sente sengana na milioni 20 omwaka milioni 600 mwaka gumwe ukwezi kweli kumwe akutungaga milioni 6 omwaka bilioni 200 mwaka gumwe milioni lusa bilioni musanju 200 million na milioni 12 na wecho eli nditafari ya kasatu NRM ilitera hanju ya Uganda na bweki elinilio etafari lya kasatu eli NRM yataye anumba ya Uganda okubasoborora okubasomesa nokubayamba kubasobora kubasomesya na kubayamba kubakonyera abo ezo sente zone tukara ntuleta nadizi entandikwa PDM nyoga ezo zona za kubakonyera mukore ebyentahi ya maka bini programs tukuleta ka sente manya entandikwa manya nadizi myoga PDM nsya kubakonyera ni kuo mutunge nkurakurana yo mumaka so ni tafari ya kasatu nilio etafari ya kasatu etafari ya kana etafari ya kana ne emirimu ni emiremu nosanga abantu bingi ne babura akigambo ekyo bantu banamungi bakukiraga mundu kubulanga nijibwa akigambo kemiremu batekereza ngo emirimu eri mu government mbatekereja ngo mirimo eri mu government yonka government ni emirimu mitoito government na mirimo nke mirimo yona ya government na baserikale abapolisi abasaho abasomesa bona hamu civil servants bona nimtwala na mnana mirimo ya government wabali abaserikale ba polisi basomesi abakoli ba government bona bataya amwe mbantu mitwalo 48 yonka bitito abantu milioni 50 baitu nuwabali bana Uganda enende tuli mu milioni 50 ati mitwalo na mnana era tumareta ati milimo ya bantu mitwalo na munana etwe tuli bantu milioni 50 egira tumareti ya bojo kandi no munkurakurana tikine makuru na munkurakurana tikine makuru ba
kamboreke emirimu yakusangwa katoreba sango oli utubiri turoze mulama gwa president okuva ku kiseera ekyo kati president awaire musanhufu ino ku bintu byenkoze era nga bikaseera nkyekingako wendogera kati tulina abakozi 300 betukozesa wano ku farm tuwa ate basangwa oli omusajja akabaro munaku musasa ogwo mugwina abugogora akabali musasa munaku chobu 2007 mwaka w'2007 obabe no Rwanda Akaruuru ka LC5 okutwabule kioli na Rwanda kalemo kakuba chema LC5 akabaine akaplot mtown konka akabale na kaploti kamwe konka mtown ekamuli futi 5 hadi 10 kaploti ka futi 50 akikumi yatandikira wenko niko atandikiyoho kulisi enkokwes atohulire na tahya milioni 2 atuguye akutunga milioni 20 buli kilo ata akafoko muguda ate akafoka muntu muguda beto muguda bwe buzene mirimo 13 yimurozeraho baitu muguda bwe bwarugiye mu mirimo y'abantu banji 13. hata aho mwine kukimanya atinala tulina kukimanya obuguda bwange nk'omuntu obuguda bwanje ng'omuntu nka family nka company kuzala emirimo ebi nibyo bikubyala emirimo atoroze kamasha agriculture small scale atubone onu waketaba mu byabulimi bwentahiya mu buke etakalike okora wafunda nokorera ambali afundiye mbali abokane atkatorera amakorero atureke torore da nebi amakorero ne eje town empyaka egi ni town impyaka nambale haye mu town ya Mbale town ya makorero gonka town ya makorero gonka harimo hata makorero 75 atimba itukubugire nende akaikoho makorero 75 betka tahe omurumwa harugo torore abakozi abarimo atureke turantu tahe mu ekorero rimwe turore bakuri abaremu lora abana bakoromo murore bantu abari mu ekorero rimwe abana abakororo muryonka murore bantu abari mu ekorero rimwe lyonka abantu abaremu abari nemiremu industrial park yona nekozesa abana umutwaro 12 eli ekakatauni akali mu makorero akakonka akatwabagambiya kale mu bana bakoli mutwaro 12 korugenda namamve hariyo industrial park akakale Mbale ati nuwagendiye mukatauni kanje kamakorero kale namamve industrial park eje eruma makorero 273 egi elimu makorero 273 nekozesa abana emitwaro 4 enende ali mu bakoli bana mitwaro 4 hata ubwo elio ndi tafari ya kana lya NRM ali Uganda atili nilio tafari lya kana lya NRM alomba ya Uganda ninyo babundu bujo hata mutandikire atina babundu bugyo nanumu atandiki njenda tugenda kubakonyera ni kororo lya koko tukugenda kutoho ekorero elya koko ati nkagendaho Amerika ira nkagendaho mu bajungu ya Amerika ubere busayo ambere nabagambira beje bakorere chocolate hano nabagamba base bakore chocolate bakuyaga mu koko hane base bagikorera hane abukankawa namanyire bundu bujo bahinga koko nanganka bandimaniye ngoku bundu bugiyo mukurema gakoko mubagamba ngo
tusobola kwijjayo kwabo kuba okukora chocolate noyetaaga koko, noyetaaga amata, noyetaaga sukari. Bagamba kandi tukahurira ngo Afrika ebintu biriyo mutariyo mata. Bagamba egeti waitu tutukwesayo nanga kukora chocolate ego kwetagisia koko baitu kwetagisia na mata okwetagisia na sukari. Ati tukagwango ebibinji ewawe mu Uganda tebeli yei. Abagambira nti nyowe ntani nywa amata gonka. Agamba ne ba mwaye besoba. Siento ene no amata gonka. Na wecha amata gariyo. Na weki mata gari yeyo. Na sukari eriyo. Na sukari eriyo. Batandike nchetaga okorera arukufuka muno. Bagamba atumaniye okay ati bibiliyo baitu tukubaraga tukorera mbali ahoriye munu mbali ahoriye arukufuka bahabaza bato umurubuisi mbali ahoriye munu mbali ahoriye kuhora ahozire very cold mbali ahoriye ambali ahoriye ahori okuhora the same okuhora nambagambira nti njya kubatwara hamtu gwa Rwenzori n'umukoreraho. So bakaba batuzanira habongo, so tukagenda kukirora bane babaraga kutujyanira bongo konka becho hate tutungire aba serious tujya gukora nabo tukora chocolate hano mu bundu bujyo ati twatungie mugoda ogwali serious ogwamaririye tukugenda kukora naye akugenda ku place ya chocolate ane bonde bugyo turugoza ka factory kamukonga tugoza town ya makorero mengi nkagare gumurozire tukura kutona kane korero mu batu kwenda kukurota abayo makorero gakaniye ngo kumabone gali makorero ganja gatwabona ne kuna benje bisem so ntende takarukoto nawe kitu kubaleta kali na mulito so hati unosobora kuba masomeshe ebyo kurimira afunda okora sente uba kubasomesia ebyo kukorera ambali abokane kutunga sente bitu nobasa kuba takoza gukora ebyo kurima no kulisa nobata kusobora gukora ebyo kulima na ebyo kulisia nabo nosobora gukora ebindi no kudala okukuba kukora na bintu bingi de no tungira mu bugoda no godala aro abana bange benasomesa mu industry hub balinka abana banje banasomesa yali mu industry hub kiboko bali ya mwabaletie bali ha mumukeme kona basomeye kiboko bali nindumu ngoza abana babiri mmoja no musikibaho bwakaiso nkubala babiri mwana omwe mwojo na mwesi kiumwe base bahebuka iso hanyuma tujja kutera kisani anyuma dumbya kutero nabo kisani omumarina ni muhereza Richard mwikazi wa Kisoba nkabande eka Mario ekyakwire mu isomero nenki okasomaki hatunokoraki nkasoma senior 4 mama akwa nabo nabana ngongo kayo lumino bunawe makuru kwa na kibuku nasoma campaign franjoinale natunga certificate ebere modula amwe na njemo yala bwana unaruyeyo nataka kupata kukolesia mutao ni bondo bogyo mukisenyi nengo korera nakatkayo bulewaika nabona ntana sasa kuma nagenda mukyalo napangisa kasere kanje napangisa ono nombegi kulipangisaka mitwalo muri ono bumuna mitwalo kinana buli kweri nkupangisa karomo mitwalo 15 nabakamba milioni 2 napangisa kasere nakwata mitwalo 20 naguloranda nagulo musumeni nabokolesa buti ene nambari ndakubugira nketongola naleta nabojo banjabo basatu abasomeraga kiboko musadi kinite batu mojo mwe ene ndakatama duminati kada nabojo babere nubungu kambante nkusimira kimwe abamuzei kutukwatira nakutumanyira na beturugi
kane ngongela kusima nte programu ene nkagiguo 2016 ndi musinya tu mpaka mba vision 2040 nubuya tandikio nkabandi musinya tu Ave Maria twagenda kucelebrate ngo kororo ne twapaka bwero nkusimira kimwe ndinisani ngabo omuntu ba beneficiary mu bunde bugio nkongana insima muzendi otarekerera okana natukwa tonde tenga kubi okana pato buri muzungu wana wena dende nkongana mara ngamba bazongo tukoma museveni nanganiye adena bya munkia byatu Marinane ana kaba kuneka kaba chilezi jovia mwana wa mundibugyo tauni kanso sienga genda kibukunta ina kintu kione kiimanye nana neka kosi ya kiarane naka rugenga marameli mukanga tunga certificate sianze evili naka rugena sawa anti wanje Mary anga mbati oba njonjo reke certificate siawe esiwai intoroko indeswe hapo naka morekisio anga mbati manja kubanja kuwa testi ya sati na yikora naka yikorie na mpikirija na pansaki arani na pansaki kiarani mitwarwe vili muri kweli inkabana liara mzee Reverend kio muendo Jofure ampa contract akampa contract kai kusonari kwembe ampa mitwaro makumiana na batana mkiarani kianze na Maria contract ya kukora ya kora uniform na rugara milioni 10 na pangisa kiarani na pangisa kaduka mitwaro sanju eni jambo ni kugira ni mzai president ni wangu sikira kimwi ni Niboni huorela mamu wanje mzee president tulina wamui marungu mana mamungu tukome mzee president tumuwaka virungi vya kukorela. Kale, give me a summary about this. Give me a summary about this. My wish go down. Let's have a picture afterwards. Orubisirwange manyire ngo omojo akasoma carpentry and joinery bitkande ibindi bindabiro tumire kuri ubi atamusiki na manya ngo akasoma tailoring bete bindi bindabiro tumire kurungi gafasa nkonyere orubisirwa Rwanda bya kubi. Yes, in summary, the young man went to the industrial hub and trained in carpentry and joinery. He's from Kisuba sub-county, but immediately he finished, he came to Wundibujo town in Kisenyi, and I got attached to a workshop, and he started working there. In a short time, he was able to get some money. He went back to the village and used the money to hire a cocoa garden, and when he got the money from the cocoa garden, he was able to start renting a room at 150,000 per month, and that's why he has established now his own workshop and is now able to employ himself. He has gone ahead to get 3 of his colleagues from the industrial hub to work with him, but he said one of them has joined the army, so he has remained with 2. Now he is able to pay school fees for his brothers and sisters, and also do other things by himself. In summary, that's what he said. And the girl? The girl is from Wundibujo Town Council. He went and trained in the tailoring, and when he came back after graduating, she was hiring a machine at 20,000 per month. And from there he got someone, Reverend Kiomuhendo Jofre, he owns a private school here, who gave her a contract to make uniforms. And the first payment she got was 400,000. And then she used that money and got another contract
and now she has expanded her business and she's doing very well. In summary, that's what he said. So hatumurora aba bana nkabasomeseza busa. Ati mubone bana bane nabalakya bali banje akabasomesera busa ekibuku okubasomesa emyezi 6 yonka kabasomesya meri 6 gonka enyuma bakaba kuli batene masiko home enuma batakagendye kusoma kibuku bakaba batali na kunera kuona bahoye mu batali na ekibakunera mu maso emyezi 6 yonka nabasomesa bafuka abantu bahyaka dore bakora alana meri 6 gonka basomye kibuku bafuka abantu bahyaka mbakora bintu byakukurakurana bintu byakutaiya muroreba kwete kukora ebintu ebimwe ebakora hati tukabantu kusaka heru mubimwe mu bintu bibali akukora nende bana basomeyege bintu twabiyaga enja yehanga China, Dubai, okuyona. Binji twabiyaga China, binji Dubai, binji India, binji hamu mahanga ganje ni twabiyaga. Hati nibabikorera hano. Hati bintu bimbu babikorera hano. Hata babana batungiye ibintu bisatu. Hati banaba batungiye bintu bisatu. Ekyo kubanza ekikugamba mu Runyankore omwoga skill omwoga ekigambo ekyo ekyo kubanja batungiye ekibatuнгiyemo ne bukugu Runyankore wali omwoga the traditional word omwoga mu Runyankore nikyo bakwetaga omwoga bukugu buda hati obukugu batungiyeyo bwabyala buguda bwa Kyalani buguda bwa carpentry okubeja buguda bwa kuranda obuguda bwazala emirimo ati dumbi obuguda bwabobo nabo bwabyala mirimo y'Abanya-Uganda bangi y'Abanya-Uganda bangi umusina somesa sabana bana agambire bana uli agambiye mutabana mu workshop ye akaleta bana kibanje basatu so ebi ni tafari ya Canada ya NRM hali Uganda eli niliyo tafari ya kana ya NRM anumba ya Uganda tafari iliyo kubanza businge tafari iliyo kuduba businge ya kabiri enkurakurana Elia kabiri nkurakurana Elia kasatu obuguda Elia kasatu buguda Elia kana emirimu Elia kana miremu ebingi eyerukusangwa miremo eyikaniye ate amatafari asatu agani nja kugabazaho mu press conference ati amatafari ganja asatu agatiga yose ketu agambi musanju agankugenda kugabugoho nimbuga nabana makuru bane mukwanga bitegereye nabenje mubibona TV NRM oye umugurusu kofira oye bundu bujo oye Uganda oye East Africa oye mwebale muno Flag bearer watu webale muno Flag bearer watu okubanja ni President Museveni mukimanyiye ababaliye flag bearer watu mutaruguru mikono abakwenda kuba President mutaruguru mikono President oye Museveni oye Mzee wa Kipopira oye Mzee wa Basi oye Now tuli magenda kutandika kubilikira
aba flag bearers. Owokubanja ne Honorable Harriet Ntabazi for Bwamba County. Owakabiri ni Honorable Josephine Kabungi, woman MP Bundibugyo District. Owakasatu ni Honorable Acrobat Kiza Owomukali. Owakana ni Honorable Tibakunirwa Robert LC5. Owatuogu Owakatano tulina Honorable Mwine Tumwebaze Youth National MP. Owamukaga ni Annette Birungi National Workers MP. Nuwabakoliye niye Annette Birungi. Then tulina akandwanaho Joshua na any Workers National MP. Flaga tulina ske baitu. Bakutiza akandwanaho bakutizo flaga. Okay. Then Mzee, that is the Workers MP National. Can we have a group photograph with our flag bearers? As we are taking a group photo, we have Honorable Kaboyo, who is our Minister for Rwenzori Luwero Triangle. We also have our national, the Director Finance and Administration, NRM Secretariat, Hajati Medina, she's also around. Can we get a team? Can we get the skilling hub to come and take a group photo with Mzee? The skilling hub. NRM oye! NRM oye! Skilling hub. As Mzee is taking a photo with the skilling hub graduates, can we have the photo with religious leaders? And our cultural leader, Omudingia Wabwamba. Yes. Tukubara abarekeleye banakyabo, those who have stood down. Come, they are women and men. Mwise. Aliona Jole tibe manyanga ntamubona. Oh, Alia. Okay. This one, the one who stood down. Come back. Then you can call out. Those ones. Also, you are going here. I want to take a photo with you. It is only the other group. Okay. And no, the cover. Winning oye! Abantu babundi bujo mwebale kwijo mbwinji okwachira President Museveni kandi no kwajira NRM kandi no kupromisinga muraza kutunga igana haligana tuko NRM oye!
ariyo nayeteza ekishani na ba members bitu abaruje umuresi abatayesimbire konka babere bari mu primaries batesimbe independent ogwo nigwo mutima gwa NRM kandi aza kutera ishani na nemenyeto yeitu kandi erajwekera itwe twena abatabasafuza chani kandi emenyeto kwera rugeho turaza kugira abahinduka abarugo mu bibi n'ibindi Temenyonta and win by drinking 300 ml Mirinda Pepsi 7 Mountain Dew Oil chicken in the ground and stand a chance to win from drones, Noah's cash, border borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy another bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Enjoy your festive season with StarTimes Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omunam Fusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Of Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life.